Липование или некрасовцы, неважно как их назовем, это старейшая, структурированная, организованная и крупнейшая диаспора русского народа. Lipoveni sunt ruși, sunt țărani ruși care alcătuiesc mici Rusii. Staroverii reușesc să facă această diferență între sacru și profan. Если, допустим, в Европе они себе найдут роль хранителей и пропагандистов русской старой культуры, русской традиции, это будет та социальная роль, которая поможет и молодежи в нее мобилизоваться. Сели гули на кровать, сели гули на кровать, стали Настеньку качать, стали Настеньку качать, стали Настеньку качать. Спи, малютка, почивай, спи, малютка, почивай, глаз своих не открывай. Своих не открывай. Locul nașterii și al creșterii noastre, cu toate sunetele și mirosurile casei părintești, a locului în care am răsărit pe lume, jocurile copilăriei, vocea mamei, a bunicii, trăirile toate care ne-au umplut sufletul în primii ani ai vieții, își pun amprenta asupra devenirii noastre. Sosește timpul când vom căuta către rădăcinile noastre, pentru a ne înțelege esența, pentru a ne da răspunsuri frământărilor despre cine sunt eu și de ce sunt așa cum sunt de când sunt.